opondo. Jadolo moro mane kanisa ne omonje gi jopiny jumbe ariyo mokalo kitude kod weche mag rocho ratich nyithindo mayuowi ma leme kanisa no gikone to ondhi gi obila e kaunti ma Nairobi. Jadolo Peter K mowuok e kanisa mar Christ Impact Church ma yudore boma ma Ruiru e kaunti ma Kiambu nodonjne tesend obila ma Nakuru dwe mar abich higa mar 2022 kitude kod timbe mamon go. Jafwambo marwa Anthony Achayo miyo ler mathoth kaluwore gi wachno. Rawera ni mwabro luongo ni Dylan ma jahigni 32 pod nigi mbala higni 2 mosekalo tok kanorocho ratiche gi jadolo manogeno kuome. Achich moyangni notimo tim kama e dwe mar abich higa mar 2022 ni e rang'iny mar nabii. Nilikuwa nafanya kazi ya tuktuk hapa Nakuru, so nilikuwa nambeba, ninampeleka kwa mavilabu, sengine nampeleka kwake. So on this day tuna kitu ilifanyika ambaye alinipigia simu akaniuliza kama niko na tuktuk. Nikamweleza sikukuwa na tuktuk, kama naweza mtafutia ingine, sababu alikuwa anataka nipeleke washirika wake mahali panaitwa Wanyororo. Nikamweleza sina tuktuk unless nikutafutie nyingine. So akaniambia usinitafutie ingine, wewe kuja tu. Dylan yango ni odiochieng'no nobedo gi romo gi jadolo no mabende nosingo miye tij bedo jariembo. Ingia kwa gari akanipea pesa, akaniambia niende ninunue pombe tukunywe kwa gari, sababu alikuwa anataka tuongee. Otieno no Dylan lero kaka nen gi penjo mathoth mano dwaro duoko gi kwa kuom jadolo Peter K. Oyango ni okong'eyo gima notimre tok mano nikech nomer. Kunywa tu kidogo hivi nikasikia kizunguzungu, na hapo mimi nikalala, sikujisikia tena. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamuka kuangalia naona ni huyo Peter Mbaragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu, na nilijaribu sana kufight back sababu nilikuwa very weak. Burano chwale stesendo Bilama Central mayudre boma ma Nakuru kali pod laktar to nyiso ni Dylan noroch ratiche. Higni 2 tok ne roch ratich Dylan achijno poko maki. So mimi ninaomba sana, I want justice because mpaka saa hii niko na hiyo trauma, bado nakunywa hizo antidepressants mpaka wa leo. Mimi ningetaka kuomba haki yetu, kwa sababu sasa hii ni jambo la aibu. Hata mimi nilisikia juzi nikiulizwa na jirani. Anthony Achayo, Ramogi TV.